Kitgum district kimako Lutela para bij makichwalo gi nyim court pitich marach onyonyaro lim P.D.M. Lok mano kati karama ki wajini kichwalo chene maromo million mia ber ki piera ngwen wia beach it Kitgum vi bieklim mi mwakali vario ki piera rio echel mi mwakali vario ki piera rio ento ki gum marach ki wajini Lutela makono okero itich marach chene maromo million mia beach ki piera rio wia bichel. Wanen matute maaki bola choj pawan luo TV mo kubudog lokman karachel man Sunday akumo. Nyuaro tit kichente cilling million mia bit piru bichel man no wero kimako joma pol ikin kao man ne Joel Musisi makimako gen ki jo aparangwen mokene makong no dir mapol no aki office malo gamente maditi Kampala ayo mako gen ngat ma odorwi liman wer Jovrin Kalisa Matila Konko National Coordinator yup Parish Development Model ma otelo witima I Kampala ken bane office pa IGG ngankal pagamete metedero kidong ludire me P.D.M man Parish Development Model nim Kalisa otene Kitgum district no chin numero nong cilling billion achel tone ario abich ario pimwaka lim ni ento dongang kalmelim omiyobot gin cilling million mia biero pierngwen mia bichi kom chente meno ikom cilling million mia bier ke pierngwen mia bichi gonywaro wakati kilim cilling million mia bich ke pierio ya bichel Kalisa do wen gamente me Uganda po me kedlim mo iken te yup me P.D.M bot Kitgum district wang maguti kichana manga kodwa ko wen kuji % mia chel elim makimiyonim Mapat kikao jomoken mage marogen benete ye Principal Assistant Secretary man Stephen Omwony Lakonyero, Chief Financial Officer Alex Otim, District Veterinary Officer Dr. Alfred Kinyera, District Senior Probation and Welfare Officer Michael Ogweng, Kidong Commercial Officer Paul Nyero. Mokena yetie Gaudencio Ogal Matie CDO, Christopher Kilama Okoth Matie District Planner, Alfred Omonye District Production Officer, Morris Atwom Madongtie District Commercial Officer, Mokenete Alex Opira Senior District Commercial Officer, Juliet Akelo Matila Dunping a Production Office Kidong Philip Onek Matila Duamarka Poncom Elsia Beach make Kitgum District. Samuel Komakechi dereva pakao kidong ben report yuni enfuti wingwet echao mecho logangeman ikare makinido nati matea ke Joel Musisi matie kao me Kitgum district nim report moni eno yene kibingo le make kwalne weng dak ben joma dome district meno omerkenene chente man kidwa ko chen Omony ke wano yen enigamo cilling million pirwa biri kom chente meno mano miro bed me funyo jumagiti sub county district mati sub county dunumati district meno kidong bene chulo oldo chente mo me o join pie bojo mo ber ka funyo dano Lutela me district ilokom and Parish Development Model Ogal maugamo cilling ali pemia bir ke piera biru ya bichni o anemon liman no merkemi bot kin me wil jemi me fonye o wek fonyo woti yo mapore eno ye berni gamo cilling nyero o yene ne gamo cilling million abongwen tona abongwen merwet kidong bene kato dani group ke kiene bene tie miyongech bolufu la komfonye yo mifu mati ke jami mokene ikom chende marwe nongete onongo cilling million pierangwen via beach ngech mawalu TV ono chimani mano jomama ke makan gibo o nyim court ichi Angwen mecha bitman Pilawange mo chwiny e wan luo television Sunday akomo ke Kampala.